Jisu ya pagas nem ke balai polai. La bantam malak banduna. Snem arsnem. Syabu lek no na gani ke perthei. U ai ko kumi gi sendran. Beruang kele ci perthei baro ilap e gospel. U Matius ong depan baptis iki gerteng kupa ba kejong khun ba kejong mesin khoi. Gospel Markus keklem ong ta Gospel Markus ong. Yu nono bangej ubayok pen baptis on penim. Om slem hadin kata kat bagi senran kidang ap yu mesin khoi. Hagasni Pentecost wan mesin khoi. Bat kibriu ki kala ke pemut hagata gasni ku balah hajar ngut ai. Bat Petros upen baptis iki haga kerteng utrai Jisu. Balik Petros upen baptis haga kerteng utrai Jisu. Uklem baptis uklem ong kerteng kupau kun sem khoi. Tharai kala le se bandai ke jong ka kerteng kupau kun sem khoi tharai. Kala le se kumbas ngotu Petros. Ta ke keren Jepang ke kerteng jo tra Jisu kala le si balong kata kala ru ban long le se bo Jisu klem ong ta kala le se bo Jisu ong kum ta tang bu Petros sungutho bo Jisu umut Jepang ke kerteng utra Jisu kala pemut kumta kala panlong bo Jisu ong de shisha ini kentin balado Jisu ong ini kentin pau kum sem khoi dan kamban keli Petros balai uklem penbaptis kum ne sekawai ke bang dan kam ban berkat kedai gini u Matius utho ye ke gospel jong hagas nem ke prapo tame praposan ai kala ban tam na kata kala ban duna na kata kesnem ke prapo san kala ale siro ban long po Petros u klem pat yo ban pule ye ke gospel jo Markus jo Matius kalong da shisha kumta ba ompat don gospel Matius hagapor kabo apostol Petros upen baptis ye kibriu hagasni Pentecost. Anong biang? Hagba David gesni Pentecost. Kalong da shisha bau Petros uklempat pule ya ke gospel Matius. Namar ke gospel Matius kampat don. To, what lada ke gospel Matius kampat don? Lada day bo Jisu ong da shisha hashwa bu lek no ne bertai haksem ko belai polai lada Jisu ong shai ta gentin ni hapan ajing kilibiong Petros balai uklem baptis kumta kum ong Jisu ne kala ale se ban long kumbo ong Markus nomor Markus uklem ong ak pa kum se mekoi now Markus utho ye ke gospel je u hagesnem ko ban rupo pra nyopo ai kumba shipo khasan snem hadin ke gospel Markus Matius utho ya ke gospel jo ke shwa ke gospel Markus shipo khat arsnem khasan snem ke shwa ke gospel Markus ban ya ke gospel Matius pitrai Markus uklem tip ye ke to ke jing
ai hukum Jisu ban baptis so kpam kun se khoi pitra uyok sngon yok sngon pitra tip ne tip la đâu tip bale tho la đâu tip hagar ye kita ke kentin hagar kpam kun se khoi bale tho Marcos kala le si bu tip tho tang tho kala le si belum namar bau Marcos ru sngotu ba ke jimut jonggata kpa kum sem khoi ke keren shephang ini ke kerteng ke jong tra Jisu ha ke ba ye ki bru la pangam she ke kerteng ju bekin yo chprim kala le si ban long kum ta thik kalong kala le si ban long thik kum ba u anana ya supen baptis yo apostol Paul baru ong apostol Paul bun khot kerpan ha ke kerteng utrai kala le si bo Marcos usngotho do kum ta ban baptis ke kpa kun se mo khoi kemut ban pangam ye bru she ke kerteng tra Jisu kala le si ban kum ta na ga ta ga daw kim tho ak teng kpa kun se mo khoi ne bakim yo sngo ne bakim tip ne bo Jisu u ong ha ke teng kpa kun se mo khoi balai ki klem baptis ke teng kpa kun se mo khoi ngam tip ka bang tip kalong kane goi bangai pensyong norim nagar kom baptis u Petros namor Petros udon ha por bo Jisu ai hukum baptis keteng kpa kun se khoi baru Petros pen baptis keteng trai ka bang tip gede gini ka kerteng utra Jisu ngasang hukum usung Petros namor Petros udon ha por bo Jisu don u ai hukum baru ang kerteng utra Jisu ka bang sung long tikum Petros kerteng kpa kun se khoi ka thau jipang ka kerteng tra Jisu ngasung thukum ta lada ngam sung thukum ta ngahap banlen ya ka gospel Matius bagam don tharai kade ka bashu tho hadin habot kam don tharai ha original text kala le si man lor kum ta tang bhato le da piklinga to ngam ngej bakadon sisa original Matius arba khandai o arba pra khat khandai ngangej kadon ngan itu ru ipi ke jing sisa bag Matius arba pra khat khandai ha teng pa kum sem khoi kade ka debate hapdeng kinawat benya ya ka Bible war ru menta don ki bong kam don original don ki bong ha original ngapat ngadai u Protestant ngare Kristen wala ngam de Protestant makna wala ngadai makna u Catholic bat Catholic bat Protestant ngi ngej bakadon keto kalenong kadon keto khot ha teng pa kon sem khoi balada ngi ngej bakadon keto keto kat khot ha teng pa kon sem khoi ngi day bat ajing kili bale Petros le kumne baptis kumne ha gesni Pentecost ne tharai bo Petros kham day banyanga that's it nangai Petros kham sutho banyanga Protestant banyanga Catholic nangai Petros kham sutho banyangi lado ong ha gerteng tra Jisu nangai sutho ye ka bole bat kam bakla banduai kumaduai Petros ban baptis kuma baptis Petros ban baptis kuma pembaptis kisan ran bro khoi testament haga kam apostol kam long babakla bat bro ki klema baptis hagteng pa kum sem ko ki chuba baptis hagteng tra Jisu hagteng Jesus Christ ba hagteng tra kamor yu gata baptis hagteng tra hagteng Jisu kamor ka jingkhot kerpat halor kani ke kerteng u Jisu da kabla ban ma pi pop ki ban aji pani ki mor ayu baptis hagteng tra baptis ki shagane ke kerteng ka baki ngai ka baki pohe ka confession manta bagade ke ne ke kerteng ka bala upni mingi so la pan baptis ki shagane ke kerteng Jisu so kamlong ka babakala ban ong haga kerteng kupa kun se khoi kamlong ka babakala ladang asu ong ka baptis pi haga kerteng tra Jisu le ne kerteng Jisu haga kerteng u Jisu Christ kamlong ka babakala
Beroar kidai. Namar ngade buru bangai ya ke Bible bro kawai. Ngangai ro ya ke Matius arbo pra kat kendai. Hak teng pa kum sem khoi. Ngangai ro gitu, ngangai ro yo Marcos bakamdon gitu. Kejingkili ke babot gede ngani. Pitharai lada kalong ke baton kam banda ong hak teng pa kum sem khoi. Baru Marcos utho shipos katsans ne mashwa ke Gospel Matius. Balai Matius uklem balai Marcos uklem pendon kam itu tin yaitu formula agar teng kupa kum sem koi lada ka don kam ban ong taban yo jimpenim balai Marcos uklem ong aa Natharai ngangei mendep tharai ngangei bo Petrus Marcos us kam sungo ban yanga Marcos usngo thu lese baga kerteng kpa kun se mukoi kam dei ga formula ban yo jipenim naga ta dah uklem ai gitu formula usong ba yuta bangai uba yo baptis on panim baru tho ia ga gospel jo hak sem bun rupa pra lani kisnem ko nyopo tane kisnem ko Marcos thoy gospel jo hadin khas sansnem nang ta kasawan ko formula hagar teng pa kon se mo koi kala le se bandai bo jis kala le se bandai bo Petros umpat yo wan pule ke gospel jong Matius na ta da klem ong teng pa kon se mo koi kalong da shisha kum ta bo klem yo pule ya gospel le si hadin bo usayo hadin jong to propose kasnem proposan le si uyo wan pule le si kataro le si uyo wan pule le si unang nang ta le si hadin ka Bible krem record le si hadin pat jong kam apostol u perbaptisi kum ta ngimtip tangba sap kamlong bakla banong kamlong ka bakala banamong tang kani ka wehpidon kamas ngutho pingam shega gerteng jono pikot kerpat ye ka gerteng jono kata gede ka badon kam hak mare habang keren ini ke ngam ong bang ngak persya ye gano jing baptis hakajing shisha le se dei tang mangam ye mentah hari kesi ubakren sipang gini ke kumbang keren mentah kumni badon ki sibon ki rik ba ki bom so tenan le se ka pelong ye pipin perkhat ba pim ju not ngim ju not bane keren sipang gini ke ngiting yo kami ke jingkul mar ngap lo be ka bha ba mi ka jingkeli ka bha ban mi ka bha bang ye keren bane ka bang ngej dagi snem dagi spa snem ingay bat ngim ju kren Jepang jongka kabha kabangan ngej daga bang sotho bannya kabang ngej klem sotho so thao pi ngim ju kren Jepang ka doktrin ngim ju kren Jepang ka theology ngiting ngi ong yu ladang kren kemut jikibru pet ladang keren kemut kibru kin lap ek jin shabat kin pet no my goodness la da kip lap ek jin sha kin pet no ka bhaken banye ke bagi shong ha ga jing bakla boro sirta banye ke bagi ngej banye ke bagi sha deceive banye ke bagi sha deceive kemudian deceive ka jing ngej ka bakla banye ka ba ngasha ngangej bakla hakajing ngangej hakajing bakla ka bhai nga bangan kren sepang gini ke lada ki brugi pet naga balang jonga na mar bagi tip gijing sha akin pet na mar ki war gijing sha de balai ki shong hang ne haga balang jonga kim tip ye ka benang ka khadong ngej la ka ngej
Pi habo Jisuan kedai ke jo ya kan yam jiu Mjudan bakali wan Jisu klim ke kulmar ke yam jiu Himde ban setting ban keren ya ke jing shisha Himde ngi laya shong klem keli jing keli klem ya keren dagi spasnem ke jingai Kristan kawan dagi spasnem cem Meghalaya ngim ju keren ngi ting ya ke beri pet pide blay mo bat ya ke jingim jang ke beri akin wat maki yo blay lada kilap ke jing sha akin pet syata sa bagi perkat bagi dagi jing sha pimdon hok manu wan bat ya ke jingim jang ke beri angin keren ya ke jing sha kumba kolong Aki beri kinwat ye ke jing shisha ku makolong ngimde ban ting ke jingai Kristan gamde ke ba jem ke ba telot adu ada ba ngimnot ban keren ke jing shisha ban ki beri kin tip ke jing shisha bakin pet no ngimde ban ting akin pet ke jingai Kristan ke jingai bakhlai hari namar ngi ting pi pi keren kumne em ki beri kin lap ke jing shisha kin tenro taim kin pet dengan niam jingai pet le you pimde blay uba jing imeki akin pet Syaka baki sengotok kita ban pet. Ngimde ban compromise. Ya ke jing shisha. Ngai thu pi shisha kum kalong kum ni. Pi don tu balang, ne tu balang ngam ong pi mi tu balang. Pi pebaptis kum tu le kum tu kum pi sengotok ba kadai ban long kum tu. Ngamong bapin ya kelmar bapin ya mi nang to bapin ya no le pere bri uba long uba war ke jinsha pi war ke jinsha ngakhleman man kelmar ya no ke balang ngasuan ya ke ban expose ban keren ya ke bible plain kumba kalong plainly kumba kalong dan bisngo tu bakala expose pi ke sa api baru boleh Rengim day ban kendron de day ban compromise ban ngai tho tu de mo hoi lo sa ha deception ne cerita lo hoi ta wo chu wa tiek te pi mo hoi man ante